Manasshe, Manasshe Abrao, and you so. The more we are good, what you say Abrao, and I eja. Now, high attention to you. Attention to the Anap University Foundation. Me I make can say, when I'm so soon, you never said no, and soon you pass out here. Then when I make catch down, I say, Ebra won't bomb pies will be fiat as passes. Now was swiping wow because we need pa. When you be a sink, you are could be once. We say, what a pa, a dead. Now, Manila for 10 times so, and I pay. As I said, nipa bi bloggers be a capsi say Naana Brown per se okum komra Manasshe. Me Naana Brown minimum komra so. Me Naana Brown ikum a champion minimum. Minimum is a champion minimum man nyina. Na asa ni Naana Brown plan bushi ni sister minimum. Na bloggers Ghana for nipa bia abribia wan ti se ball asuja I said no one at bom komra Manasshe sabi so ma Naana Brown be ku komra Manasshe caption bloggers are captain say Naana Brown so ko poise komra Manasshe wo hospital adofo bebre ko ide na Naana Brown yo so go kunu na me pasa me catch bloggers say me odi for back to back ebe hise beko spiritual president me get to places say komra Manasshe say Naana Brown be kuna nkata mo oga na oda ni fie ho aka ho no be kunu me ba bia Naana Brown te first minimum ho obata second place minimum ho obra na komra Manasshe kura na won se ma he oga na o che Naana Brown ni ku fie and then me cannot notice but in na isana di say Naana Brown so kun komra Manasshe me nyinni because e gidia aka komra Manasshe one Naana Brown nyina tumtu nsadidi onu nsuo ni fie wada ni fie anya na yaba guru afise matara bonte because me nimu omo aka me pesa be kan wasam but nsamfo bi e tan nsem bi e Ghana fo su ban nya asem bi alon pesa ma titiro bi e dia ngo asebre komra Manasshe ni Naana Brown nyina timi pie ko wusu ban pafie mimika nwatena mu da ama masi o moban ya obu ko wusu ban pafie ebra komra Manasshe yes to say na caption mo dia to abonte no hwa adie bi wo ekun ni pasunsun mo brothers adie bi wo ekun ni pasunsun na me komra kasanti mi pese na kombe brisa say am pasa Naana de ku komra Manasshe ya onu ani dejiridi senya Naana Brown na eku komra Manasshe ya onu ani dejiridi na mo say bloggers suna mudi tanisi ni pai meja mo asusu mu dejiridi na mo atiefo ya na me pesa me de audio be senya bet we ye mo je tie kakra nsema komra kra Naana Brown ku na gidan o ku na amana bra bo ska bam anade abam ɛyɛ hwee meni ani da so baabi bia nti mesrɛ no ɔmfa me phone no na ɔmfrɛ ɔsɔfo aduba akyi ma me ɛna nipakorɔfo phone ɔfrɛ ɔsɔfo aduba akyi ɛna ɛka di asi ade kyerɛ no eti bi kaya pena osofo di baji se bra bisu papa wa sorry dem na yebefo mpa ya ma edimi aba emergency medical enti no mu fa telephone mi akra no me opon me yade ni nyina no me start se me frɛ na Naana Brown fa ene jame ma mo frɛ no team mo frɛ Naana Brown asema Naana Brown be kan say for latest news me my kasa edinatem ama me no obi akasa edinatem say ono mo nsa
ama medina tem medini kuna tem se ekuro da na tumunti no se mewu kura mewu na enipa kro na odemi akọ hospital shebredi ikita wotwe di ampo me wo ho na nsen mu ya ne se me twahwe afi me mu hwi bi nkasa bibia nya mi bi mi tese me ntimi nya hwi meni ba me so na edemi akopie eye 37 military hospital but your mama yini people no eni ba me so na edemi akopie 37 military hospital na afi ye me ho hwie yi ntimi nkasa ntimi nyi azo tie wi o ho adwo bloggers onya de papa me nya me hwe so hira na me kan sa attention team e ba cho contact queen why no man that say open kwa bia open bia na papa bia obe o de gu adem bia ni na abro o de sika mo de abro kesu so obe no de abro o chi akasika kakre why onya me kan no nya me hira that's my car bye.